د پلانا گشپیدانا سال 2021 یا حکومت ترکیه ده بریار هاتیه دان کو زانینگه که تایبت بو جنان به وکرن و تنه جن دوی زانینگه ده پرورده ببینن. ناوی وی کچا ترک اجیه او خوندکاره که کو ای سال ده در باسی زانینگه ببه و دخوازه بشا یاسای بخوینه. لگوری فکراوی زانینگه که تایبت بو جنان تنه ده خزمت ایدولوژیا دستهلات بکه. Bence biraz seksist. Ev biryarek li ser nêrînên zehindî hatiye dan. Di sed sala bîstûekan de têkoşîn ji bo mafê jinan tê dan. Lê pêngavên wisa metirsiyê lê ser mafê jinan zêdetir dike. Eger jinan zêdetir ji civakê cuda bikin, metirsiya encamên xirabtir heye. Farklı şeylere evrilebilir bu konu yine. سروکومانی ترکیه جی دبیجه کو وی ل ژاپنیا زانینگه که تایبت بو جنان دیتیه و او دخوازه همان نمونه ل ترکیه جی هبه. آلین فمینیست و بشک زیده یا کمالین جنان جی حولا حکومت وکه جیب جی کرنا سیستما پرورده که محافظه کار دبینن. Türkiye'de kurulmak istenen kadın üniversitesi bir adet kadın üniversitesi açma. Hewlên têne dan ne tenê li Tirkiye. Vekirina zankoyên jinan heman demê van salên dawî de hewl têne dan ku perwerdeyeke têkel keç û kur bi timamî werê rakirin. Vê yekê jî îdî dibistan dibine yek regezî. Tek cinsiyetli okul uygulaması aslında fiilen arttırılıyor. پلاتفورما جنین کرجی پلانا آواکرنا زانینگه که تایبت بو جنان وکه کارکی نجدی و حولا و شارتنا کشین سرکه ین سیستما پرورده بناودکه. Em wekî platforma jinên Kurd vê pingavê cidî nabînin. Ango gelek tecrübe nîşanê me daye li Tirkiye hikûmet biryarê xwe îdeolojik didin. û li muxalefetê li dijî vê fikrê derdikevin ew jî îdeolojik difikirin. هرچند حتی نهاب فرمی نهات بر راگهاندن که ده زانینگه ها جنان لکیجان باجاری به و ده کنگی وره وکرن لگوری هندک آگاهی نفرمی پلان تکرن که یکم زانینگه لستانبولی وره وکرن و چند پیمانگه هنویجی لانقره هبن و زانینگه ها نابوری ایلونا سال 2021 دست به پرورده بکه. حکومت ترکیه هر سال جبو باشکرین آستا پرورده پلان و برنامه جدا جدا آماده دیگه وکرین آزانکوی که تایبت بو جنانجی کاره که ده چارچوبه وان برنامه آنده لیبلی گلک بشنج واکد و باوری دنکواف برنامه خدمت باشکرین پرورده ناکن جبرکو ده سری ده پرورده اب زمان کردی گلک کشین سرکه دناو مفردات پرورده ترکیه ده هنه شوکت ارکی رودا، آنقره